Alpha Mizo Production YouTube channel and to lengai thatu te chibai vek ule April ni som sang ni som ni pali ania Manipur boina kalme ka thuthar hantalan tur omlem lova engem oneu thilian thamlem lo te chu om ve bok ma se hantalan tham om lo boka zanin chu Manipur lam thuthar kan ol vele photanga Mizoram lam thuthar te Kesriwala chungchang thukal zel te Mizoram House Beligan Sami Hal ani chungchanga an Chief Minister Pulal Du Oman he thil hi atop thlenga kalpui an tum chungchang te tin Israel le Hamas indona kalmek chungchang te tin tunlai kholum em mai chungchanga mithiam te thu soi te tun tu ma hian kan ngai thlau dona abultan nan Mizoram thuthar ngai thlang Special Court NDNPS champhain mi bel tu mi pahni te chu an mi bel te an tlan bawa wangin lungin tang turin a hremta court thurem na tar lan ani dan chuan kumsang ni som ni pahni April tha khan champhai policein heroin gramza som ni pangale anei tu apu namdang mi pahni Rabik Udin Laskar le Sidek Ahmed Laskar te chu an mana court chuan heroin nei tu apu te hi bela an chua aphal sak nuwa Zorem moya champhai kanan le lalrem ruata champhai zel veng te chuan an mi bel te hi an tlan boemo kon ma an ruai theilo emo ni chuan chengnuai khat le singa ve choi tura intiamin an bel chuaka an mi bel chua mi pahni te hi bela chua an ni nu lok kumsang ni som ni pahni September thatangin kon ma a anin lan hun tura anin lan to lova an tlan bo zuya a bel tu mi pahni te chu an mi bel te hi voi enge mozat ko ta fuai tura riat tir an ni nuwa an fuai thei tak lawa wangin anin tiam angin chengnuai khat le singa ve choi tura riat tir an nia an poisa choi tur hian pek thei lawa wangin mi bel tu zorem moya le lalrem ruata te hi thlathum chung lungin tang turin Special Court NDNPS Judge Pulian sang zola chuan a hremta ni District and Session Judge ni bok Pulian sang zola chuan mipui te chu Mizoram pon lammi thil ti sual te bel konga mitam tak an lo che sual to a hei wang hian film khur turin mipui te cha a tun lai hian bungro in thona rui hloman atam thu po soin akeng tu te chu dan noya hrem an ngai thina wangin tlom ngai wangemo poisa hlo tur wangemo a thil in thon konga riat chian lo telaka film khur turin mipui te cha bokani heroin gram jathum som ni pali kolawanga excise and narcotic department in anman zar zova kum somli panga son of tangkhuma mau char chu scholarship fast track court chuan hreom takakum som tang turle chengnuai khat choi turin na hrem scholarship fast track court thurem na ina tarlan danin India anti-narcotic squad chuan March ni som ni sang ni som ni pakhat khan mau char khomi pahni zar zovale laldu oma kum som ni panga son of thangmoya ta chu scholarship district a buk pui kho huam chu ral bom rama almana zar zovan heroin gram jathum som ni pali hong som ni paruka kol chu midang te nena in pek an tum lain END mi ta chuan almana bike khaltu laldu oma anman tel bokani mi pahni laka hian END chuan narcotic drugs and psychotropic substance act sangkha zakwa somriat panga tlo chanin thu buayan ziak luta fast track court scholarship judge puar vanlal enan an thu buai hi angai tu anuwa nimin khan thutluk na judgment and sentence order asiam ta ani zar zo wachu hreom taka kum som chung zela tang turle chengnuai khat choi tura hrem ania poisa a choi lo chuan kum khat danga tan belang bike nei tu lal du omai ro chu a bike zar zowan taxi anga aman sakania zar zowa thil ti chu a hriat pui lo wangin court chuan a chhuwa zalen thungani Kolkata Beligan sa Mizoram House chungchanga high court thutluk na Mizoram sarkar chu Supreme Court thlengin a tulangin akal zel don ti Chief Minister Pulal Du Oma chuan a soita MP in Thantura sakordai tlang dunga campaign a chuana ZPM leader ni bok Pulal Du Oma chuan MNF sarkar in Beligan rota Mizoram House a hal ngot kha apoya an ni chuan hal an phal lawa
nei bel aya nei sa tiral zonga an khosa khamak an ti tia soin high court a thiam changlo maila supreme court thlengin a thu lang zelin kalkan tuma atop kan thleng don ati MNF vice president in Mizoram House chungchanga ZPM sarkar chu Kolkata high court laka mual phole mi puibum an tumna lailan sak anga asoi chu pute su nupor soimam tum ringota manhlel ani na alang le ta an ngai ti soin Meligan Road Kolkata a house omna hi khopui lai li ania mun hla jok Salt Lake le New Town pan phavelo mi har sa jok te ta na hlutak zet khopui lai li om ani awangin MNF sarkarin an khalna man po asanga cheng vaibel chesom thum pariat chuang niin atira chuan a khalna tangin mundanga a aya thajok tur Mizoram House sak khasoi a oma ma se hetiang lam bo zui na reng reng a om ta silova a khal ringota man mo tewa norna a om mani ber tin pulal du ama chuan a soyani MNF sarkarin cheng vaibel chesom thum pariat chuanga a khalna MOU anga alan danin clause pahnia cancel le theina a oma ma se file an zir chian nuwa sell deed an la zia pui lo awang le anei tu thar manga registration ti ala om lo bok nen sarkarin a cancel ta a mak tak main high court akhin an nia thiam lo an changlai lo kani ta berti asoi he mun le tu Excel Vincom Private Limited phena monglang ku kin tu te emochu an thu nia alan thu chief minister hian soin helai muna building regulation an man lai hi ground floor baka chong thum ni ma se abul loka po in chong sang tak takatama chong thum baka chong ni dang sakbel theina DPR thar siamin West Bengal sarkara an housing minister le municipal mayor nena chong ni dang sakphal sakna tur dila malak tum ani lain phur takin Kolkata high court a min khinga court thutluk na wang hian MNF an lom leni ram leitu company ang maya ne na hlado an lo cham ve chiam mai hi aza thaka mizo mi pui min za lo na khan ngai atia amuna cheng le khrachiang tu Kolkata mizo mi pui le mizo welfare point house shal hi poi an ti thu thlenin thu chwa an siam hial ti ZPM huai tu hian a soya politics a ham thatna lak tumna in pu chi ani lova Mizoram mi pui ham thatna tur jok ani zia kan khathiam vek ti in a soya ni Delhi Excise Policy thuboya wanga Enforcement Directorate ED in Anman Arvind Kejriwal chuan Delhi High Court man ani la hi khingle ta Kejriwal khin na hi Delhi High Court Justice Suarana Kanta Sharma chuan Nimin Khan ngai tu in an nol le ani Nimina thu buai ngai tu na hian High Court chuan Kejriwalan man ani akhin na hi bel pek na tur ni lovin man ani chu dankal ani le ni lo fiana turani ya he thu buai chin fel dana zer hian court hian chua ani tur le tur lo hi arel le chau turani ti na ta lang High Court hian Kejriwal chu poisa cheprel chungchanga man ani thu te in than ma kheraman ani chungchang akhin na te chu angai tu a idin Kejriwal an man na hi adika engdan ma bo chia ta om lo ti hi court thutluk na ani ti na puang court chuan Kejriwal hi April ni som panga thleng judicial custody a ren tura thutluk na siam to po angai ang vek alani tur thu sain Kejriwalan idin an man akhin na hi anolani Kejriwal hian Delhi High Court a hian idin an man dan chu adik lo thu le dan kal ani thu soya hei wang hian man ani na hi su ta chua ani theinan ko ta hian a thlen ani Kejriwal ayo ading Abhishek Manu Singhvi point Kejriwal man ani chan chu Lok Sabha in thana atel theilo na na ruam man na ani thu le ED point an pu na nga ati sual fia na tur eng ma an mu lo thu a soi ve bok ED ro chuan Kejriwal an man ani akhin let na hi an do dal ve thunga in than lo am tura wang ringa taman ani theilo na tur aum lo thu an soi ve thunga ni Kejriwal hi ti har zela da me kania heta hian April ni som panga thleng da turin Delhi Rose Avenue Court chuan thupek a chua to ani
Aam Aadmi Party AAP huai tu poimo le Delhi Education Minister atisi Marlina hoin Tholeni Khan Duliajan asama kong anzoa atisi hian helai biala ding tur AAP candidate Manoj Danawara campaign puyani kong zo na hian AAP thlop tu thanem tak an pung khoma atisi chuan kalkhom te ma thu soin AAP ho tu Arvind Kejriwal chu Assam mi puita chuan an du sak thin hle ti asoya Guwahati Municipal Corporation le Tinsukia Municipal Board in thana an du thu samin thil thleng lo ma se Assam mi puiten Kejriwal chungarin na an nga zia an tilang thawani ati si chuan an ho tu pa chu zirna in tha le damdo in tha nei vm tu ani ti asoya hemi ba ka hian mei chetan bas chuan man choi ngai lo tura malak le thalai te tana eizon na nget siam sak chu an tum berani thuwa soi boka asama chuan zirna in chetak tak atam thu te damdo in te point damdoi poimo kollo an nga thuwa soya thingpui huana na thok te din mun chiat zia asoi lang tel boka BJP chuan in thlan main thutiam thatak tak nei thin ma se an thutiam hlen turin na an thok ngai lo ni in asoi ani Delhi Education Minister chuan AAP in Assam zirna in damdo in le thingpui huana na thok te din mun choi kan an tum thuwa soya thingpui ching tu te tan minimum support price siam sak an tum ni na soi boka Dibrugarh biala AAP candidate chu vote vectorin mi puite so mani Israel le Hamas in dona kalmek lam thuthar ngai thang Israel sarkar chuan Southern City chu beilo tura norna nasatak kara lu chwa atum lui ru hlemaya Rafah hian Palestinian million khatle point nga velam cheng mek ani Netanyahu chuan Rafah lu chwa chu achunga terrorist battalion te nor chwa an ngaya wangin ti mak bo ani ti na soya wal leader te chuan Israel chu Rafah khopui lu chwa lo turin nan ngen thunga Tholeni Khan Egypt France le Jordan sarkar te chuan thu chwa in rom siamin Israelin Rafah abeiluyani chuan ngong hlaum tak omin helai bial pum din mun ati der thong thei anti Totan ni Khan Israel leader chuan Rafah khopui lu chwa remti na an pek to thu sain abak engma asai du lo thung heti lai hian Israel le Hamas te chuan lungin tang in thleng ton na aum theinan le in ka hayom theinan Egypt in biak na an nei mek boka Kairoa in biak na kim chang kadonga kan thiltum ti hlo thling turin thei top kan chua meka apoimo masaber chu lungin tang te chan chua le Hamas te laka ne na kim chang chanani atia ne na kim chang tur hian Rafah lu chua angaya chuta terrorist battalion te chun wai bawangaya ahun kan bituk to tin Netanyahu chuan asoya heti lai hian Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan Hamas te na indona in tharuk mela mu to lain lungin tang te chua na in rem na siam hunani atibok senior Hamas official te chuan Israeli rot na siam te chu an thil phut a phulo tia soin mase ezerchian an ram ti tho ni lan soya Israelin adin mun engma athak danglam lova chuwangin Cairo in biak na nei meka thil thara omlo tin Hamas official te chuan an soi sel bok Cairo in biak na hian CIA Director William Burns bok atelvea Burns telve hian US in Israel chu in remna theina na atur na sajia atilang nia soi ani mase US chuan Israel in Rafah lu chua atumna engma dodal na lantir na anei lo thunga Rafah hian Gazan tam takte indona tlan sanin nanum mek boka Israel sarkar thutluk na siam nuwa ngai to non le turin Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi French President Emmanuel Macron le Jordan Lal Abdullah te chuan thu chua in roman siam hala Gaza indona le mihring te tor na rap thak thleng mek hi ti top ni ha ro setin fuai tu pathum te chuan ngen na an siama arang theyang bera Gaza tran puina pek lu ni se antibok hei ba ka hian
UN Security Council resolution chuan in ka hai ngal che an ti thu le Hamas tena mitang an kol te chua zaleng ngal turani an ti boka Egypt le Jordan te hi Israel ne na ram ri nei ve ni in Middle East region in dona omreng na a ram poimo tak pahni an ni voin changlam khan US capital Israel la kalung oilo na lantir tu te chu moi nai lo taka Dirksen Senate office building an khosakawangin mi somnga don lai man an ni hen mi te hian Gaza a in ka hai mai ni lo in ka chol san hlen UNRWA puina thar thole Israel hena military puina pek ti top ten phutani UK in Israel hena ral thuam phal ti top turanor na aton chok mek zel kara Britain Foreign Secretary David Cameron chuan an ram chu Israel hena ral thuam pek chungchanga adin nangaya adin reng thuwa soyani voin ve khan Israel ultra orthodox Natori karta chuan sarkar la kalung oilo na an lan tirna Jerusalem police officer te bein buaina chuak na sa hle ani Israel official ta chuan Hamas te inrem na thuthung siampui an tumna Palestine ral tlan mi noi khat singa te Gaza marlama let tiram phalsak thule hei hi Hamas ten an hol thuan ta langa hein dor na hlo chamta hian Israel chuan Gaza marlam mi puite an chen na huna let le an phalsak ton rualin Hamas te chu an mi man te zinga mei che puitling kum upa ho le damlo omzat hriat tir an phut tel ve ani Israel chuan Syria military mun ma pakhat bein IDF chuan he building an be hi Hezbollah ten an man thule Israel ta na ral chit na siam theiani thu an ta langa Israel le Lebanon ramri lama IDF te le Hezbollah te inkara in beiton na ala thleng zui zel bokani United States chuan in ka hai nei thir tumin na satakin ma ala atan rual pui Israel chu Gaza civil mi te hum him na konga na sa jok mala turin na khil ril tram na laka inven na tan tran pui na tam jok pe turin na khil bokani Washington US Vice President Kamala Harris chuan Gaza ami man thlen khat chung te muwa chanchin bumi te chuan mason na ti an khil chu lomom an ti thu sain malak thuaya du thua soibok American hostage Shagui Dekel Chen pa Jonathan Dekel Chen chuan Hamas chu hostage deal siam turin in biak na do kana local turin angena Dekel Chen chuan tuna hian ka nga ka khovelin Hamasin o anti theihun anga kani an kuta a omani ati group member dang Jonathan Polin chuan in ram na siam thei abei sei thuwa soi ve boka bei sei na nei reng mai lo chu du than tur dang kan nei lo ati ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan Mani Khan Gaza alut tur e truck zali chu clear ani thuwa soya tharuk kalta tanga indona tana tanga atam dar tum ni na soya Hamas nena inka hai rot na thatak pek ani thu sain Hamas chuan an pom turani ati Israel chuan international in Gaza tran puina athlen theina tur ti pun ani nuwa Gaza ma ain tran puina alut chak jok ni na soya ma se mamo aphu zo lo tin soi se lania UN chuan mihring mamo phu na tur chuan ala tlem hle ni in nan soyani Israel chuan thatam tak chung indona kalpui hnuwa tungkar chung khan Gaza khothang lama tangin a ground force tam jok chu ala let le a ma se Gaza khothang lam le Egypt ram riom Rafah ero beipui tha atum thu hi ala soi chun zom zela tuna chuan Gaza mi pui za ve aya tam chu helaya hian puanin te kain anin khwar me kani Israel media ta chuan tholeni khan Israel Defense Ministry in khopuya tanga mi pui an chua main an mamo puanin singli alei ti ata langa US chuan Israel chu civil mi te tan thi mai theina la om takania wangin Rafah hi beilo turin na vau khana kar ni khat nuwa US le Israel official ta chu mimal takinanin muanga he thil hi an soi ho don ni in White House chuan tholeni khana soi in biak na kan nei ma chuan Israel hian malak na anei engma ka be sei lawa chutiang tur chuan thil thleng thei tur ka hmulo Rafah asipai be pui thak na lian tham tak nei chu
civil mi har satna tok tur tan chuan thil hlom takani don ti kan ringin kan hrenga ni tin Blinken chuan Washington a thuthar the dar tu te akomna asoyani October ni saria Hamasin beipuyan thlangna khan mi zani somnga pathum man zinga za somthum pathum chu saltang anlania negotiator remna palai ta chuan in remna masapera mi somli vel chu chua zalen thei anni anrin thu an soya Hamas fighter ta chuan October ni saria an runna khan Israel khothang lama mi sang khat zani an thinin Israel television atal langa tholeni khan Gaza Health Ministry in update a siama tharuk chung zat indona thlen chungin Palestinian mi singthum sangthum zathum somruk an thi ti finfia ani to ti atar langa mi sang tam tak ruang chu inchim kara mu chu lovin ala om treu riani enclave mi makta duai ni le point thum zinga atam jok chu chenai nei lowan nia mi tam tak chu tram tuar theidin muna anding me kani international organization te thop Palestinian emergency team te chuan Israel sipai te anin nu do nuwa Gaza City a Al-Shifa hospital le khothang lama khopui seto khan Eunice chim chu an chui zuiani tun thleng hian team te hian damdo in le a che vela Palestinian ruang zali pakwa le khan Eunice a mithi ruang an la chuak to nin Hamas ina enkol Gaza Civil Emergency Service tu puang tu Mahmoud Basal chuan a soya Israel chuan Al-Shifa hi firfiak te hmun puyatan manani thuwa soilain Hamas chuan a phana sak le thungani tun lain khuwa lum maya kumin kumto bruala temperature te atlan hiam lawani chuan climate change chuan dai ngai lo rama min hruai lut theitin scientist te chuan an soi scientist na in raring tura riat tirna ati chuana chan hi March tha kalta kha record an siam to china alum ber tha ani awang nin temperature lum lam chuan a zone zatin thlasom chung record a khum char to ani he wang hian khovel chuan climate change bung thar dom lo zat a chuang kayang ti lo na lian hle a khovel lum zual chan hi weather system El Nino wang ani pakhat boka temperature te chu El Nino tharai lo ta hnuwa azuai hnuwa tlaniam turangai ani chungin scientist te chuan lo thon an nei ani summer to rualin North Atlantic emo muntanga po record khuma temperature asang zelani chuan ton ngai lo ruama kan lut tin ani yang tin Gavin Smith director of NASA's Goddard Institute for Space Studies chuan asoyani March sanghi somhi pali kha pre-industrial hunlai ain 1.68 Celsius zatin nalum zoka pre-industrial hunlai kha mixing tena fossils fuel kan laha tak ma ania tuna chuan khulum zel dan tur hrilong na ta chu a thleng dik zui zela ma se researchers tam ber te chuan climate chuan bung thar ala chuang kai lova angai thunga ma se ti chung hian scientist te chuan engwanga kum sang ni som ni pathum kum top lam kha lum em nge ani an soi fia thei chuang lo March record chu be sei lok sa ania El Nino chu ni kum jun thatopa in tran ni in December kha wang lai ania El Nino chuan fossil fuel wanga kholum zel chu ati bel na sa ani ni kum September tha tang khan temperature record lian tham zetin a theng tarenga chuti lai chuan El Nino in siam ter lai vel chau alani box sia wangin eng wanga lum em nge a chan le wangan soi fiari mai theilowani Dr. Smith chuan kan hril lok na ta chu kum sang ni som ni pathum khan a hlo cham hle a ma a statistic kan nei be chana hril lok na te adik lowani chuan malam huna thil thleng tur soi lok a har te na soya ni kum lai hola tanga thilin thak danglam thut dan kha a chan le wang hriat fia tumin kan la be me ka eng tiangin nge thila zel don ti kan soi theilo tin Dr. Samatha Varghese Copernicus a thok chuan a soyani tuna El Nino chu raltial tialin tharai lo ta hnuwa atham ral mai to don thunga Pacific a thil thleng tur chu soilok thei ani lawa tuna soilok ang chuan El Nino chu cool phase
lani na in athak turani Caesar face vote jok chuan atlang puin global air temperature atiam thina kumina ero engthiangin nge ain lailan don chu hunin ahril turani yang El Nino zuai mek chu kantong meka ma se zo na ta chu engtiang zelin nge niang ti ani tin Michael L. Hirax NOAA Climate Prediction Center chuan soya scientist chuan thil pakhat chia hriat tlan an nei chu khovel lungzel tur dan nakong om chun chu planet tilum tu emission ti niamani burmai kumlo lakal tura climate change ngongte kan pumpel theinan ti thei kan neya chu emission ti tlemani tin Dr. Angelic Milit Marketer Ocean International chuan soya a harsa don ti po ka ria ma se ma kan la lo ani chuan kan malam huna kumsang ni som ni pathum kha new normal kan ti hun kan thengang engtiang arangin nge ti po kan kuta in hatani ti in asoya ni kan chen na khovel alum sot zia kan ria tun naya tlomai polten aizol khopui mun sang lui kor te ti fain na an thoka khopui lui kor trop zia le ten nom zia kan bua heng zong hi kan tui tlan tur tlong luya aluang lu ta chung tlong lui te po chu akang chat lo chawani mun then khata phei chuan tuya tem phei chuan duang pam tur po om to lo hei hi bul ber chu tui na akang chat me ka kan lui pui tui te kong pui tha kan lei duwa wanga kong an lei na lui kora leivung an pai zela chung te chuan kan lui ati chena sa ema thingle mau tuin ha siam tu kan ti chareu zel boka ara chua po tuna hian kan tuar me ka kan zo tlang ram nuam kan ti thin po tuna chuan anuam thei tameu lawani hi kan malam hun turatan hian ti tur kan neya chu kan ti tura chu kan hlena that taka kan tui na te kan von thiang hlima tuin ha siam tu thingle mau te ti chareu lo zonga ma kan la ani lo chuan kan zo ram ngei po hian kholuma wangin har satna tuiwang tuin tur nei mumal lo kan ma chon nai to hle ani